clear tu le ngai thatu te chi bai vek ule tun lai chu FCAA hian kan ram mi puite min la chi ne le a hemi chung chang ngai to tu kan tam ang hu in ani na dik tak ero ria kan la tam lo hle thung hemi chung chang soi tu tam tak te ken kwal nol to a chu soi tu zinga chuan puje SAWMA ban chong soi hi afia bik lein ka ria tun chum chu puje SAWMA FCAA chung chang a soi hi clear kan ngai tha ho don ani clear tu le ngai thatu te ne na ka ngen du chu puje SAWMA hi politician ani na ang zonga clear lovin dan remi ani na anga clear jok turin ngai thatu te ka ngen cheu ani puje SAWMA hian athu soi reng reng hi a hel kol du ngai lova empo soi se apoina chat aluta lo chin chia po ol sambikin a hlok thlak le thin ani dan remi ani ba ka hian journalism lama po sul nunga tak ani a selo kan arin lo zau zo karam le nam ta na campaign be sein politics a azwang luta atum ram ero la thleng chia lo ma se ma hun eng tak nei ani ore athu sei chu ilo ngai thlang clear tu te chi bai ule FCAA 2023 Mizoram man ve na tur official resolution August ni som ni le pasari sang ni le som hi panga a Mizoram Assembly in apasta kin dodal alok na sa lemaya engwanga dodal hlonge ni pas ani hnulok September ni thum sang ni le som ni panga khan MNF party general headquarters chuan thiale ani ngei thainan special assembly ko turangen na assembly speaker nena an khen ngala hetina hianin Mizoram por sang te intel khomna joint civil society te poin na sataka sarkar mala na chu soi selin September ni som pakhat khan aizol vana pa hol kota pun khom hoi hotin FCAA 2023 pomna official resolution chu sudle turin anlongen to boka ten anulok October ni kwasa ni le som ni le panga a Mizo Students Union MSU General Conference voice of ni pathumna palai te point FCAA 2023 chu zirchiana atulanga mala anrel ba ka Central Young Lai Association CY le te point FCAA 2023 hian nasataka rami puite poi a khoi thei do na wanga ando dal thu anlo puang to bokani hetianga FCAA 2023 ani anga Mizorama man ve na tu resolution nuklet le tura ngen nate a hlotin lo wang hian MNF party chon su le ngei tura sarkar nazoka nornan October ni somni le pakua sang ni le somni le panga ni lai ni a hianin Mizoram pum huap total band khoi hot atum ta hiala chuti taka ngong nei na FCAA 2023 chu enge ni che toy te in clear non vele te ang FCAA hi Forest Conservation Act 1980 dinglai siam thatna ani a sang ni le somni le pathum amendment act aron tharta forest ti rilfiana dinglai nasatakin aron ti dalta ani abigin section 1A clause 2 hi Mizoram tana himlo laiber nialang chu ania chu chuan enge soi forest ina huam to lo turte aron ta lang ta dia ta chung zinga chuan 1A clause 2A rail kong le motor kong puisir tu ka 0.10 hectare zel tiawm phota 1A clause 2C subclause I a hianin ramdang le na inrina international border atanga boroga te in KM zahuam china ramven himna lam kai noya malakna strategic linear project of national importance and concerning national security ti alom le thani ti chuan linear project ti chuan India ramven himna kai noya sipai chen velna olsam taka an chen vel zungzung theina tur seizonga kalje je chi rail kong kan ti te motor kong pui pipeline tin communication line te po nianga tin ram re hung na chi te po chutiang ho soina chu ani tin chu mai chu ni lowa 1A clause 2 subclause C subclause 2 a khanin ram ven himna kai noi thileng po sakna turemo bun na turemo a mantur hectare som thlenga zaw ti alom le a hectare khachu tin ni le achan ve chuang hret ang vel ania hectare som chu mizopa hriathiam zong chuanin trin som ni panga mun deuh tho ani chu ti chuanin 1A subclause 2 subclause C subclause 3 a bok khanin central sarkar in rule atina apianga para military force te
camp adin na turemo van tlang man tu project engpo siam na atan te ti alom le left wing extremism te omna state a chuan hekter nga ai zaw lo thleng ti alom le thani je chu Mizoram hi Myanmar le Bangladesh inkar chea kan nia ram ri atanga kemza ti hian kan ram pum puya khuwa hedan siam thatna FCAA 2023 mang hian kan ram khoilaya po ram ven himna kai noya chuan central sarkarin du aron bunin aron sathei to don ti na ani hebaga hianin central sarkar chuan FCAA 2023 manga section trua close true dalu thar mangin leilong le leihnoi hausakna rare arts kanti ang chi hote te amin chutiang hai chona lama ma alak theina a chakzoka ma alak theidan tur aronom taboka August ni somni pakhat sang ni le somni panga Times of India chanchin buwa je chu leilong hausakna rare art lai chuak turin hai chuak turin Mizoram le Assam ate be puithla chho me kania marchak biala dante septam takom wangin state sarkar ten indor to na be puithla tu maniti Union Coal and Mines Minister CHHÂN Redian asoi thu kha chanchin bu khan ron langa rare earth zone be puithla na chakzoka kalpuina tur office memorandum chu September ni sang hile somni panga khan MOEF NCC Minister of Environment and Forest and Climate Change kanti khami khanin central sarkar khan ati chok ngal bok ani tichon FCAA 2023 section 3C dalu thara hian he FCAA 2023 ken kole kalpuina konga central sarkar chuan thale thula tiangin state sarkar tele engpol po thua pe theyang ti achuang thar le boka hedan hianin central sarkar thuni na sang tak apeya state sarkar rem channa tur thira siamani lova central sarkar thuni na zaw tak pek belna ani ti alang theyome ram riatanga kilometer zabiala ramven himna strategic project national importance tiang chi ho changchoin central sarkarin aduna hmuna piang ramngo loemo tiamin olsamtein arona kwer theito dona kansoyan khanin India hi Bangladesh le Myanmar inkar chea Mizoram bi ka hi kanom wangin kemza kanti khana huam ta veka kan ram hi ram riatanga kemza huama om vek kanti kha chu chuan kan resource nei chun kan ram hi ati chethei dona ati zim don boka achan chuan luachin rama piang kha luatlen zel ang ani to dona wangin pathian in chena turam min pek chun hi kan chan zel thei don ti na ani FCAA 2023 hi mithanem ngai ten Supreme Court a writ petition 1164/2023 mangin an khinglet mek ngeya Supreme Court thupek dinglaya chuanin government case a forest fiana dinglai chula zom zel turti ani a Supreme Court apo thu in che mek interim order dinglai om mek ani lai hian mi puinol pui chu soilo kan ramatlo mai polte akai no environment NGO te nena soi ho lok na engma po omlovin FCAA 2023 man vena tur hi kan assembly chuan alo pass tamai kha ani FCAA Mizorama man vena tur resolution sarkarin aputlu kha kanen chuan article constitution article 371G nuaya alu awangin Mizoram hamang ve tu chuan assembly in resolution apa sangaya ti kha resolution pass ta ka khan ain kal ani article 371G na soichu parliament dan siameng po Mizo nam dan le ti dan kalemo ram nei tu ni na le in hlan son kai noya te central in dan asiamte Mizoram assembly in resolution manga apom ve te ani lo chuan Mizoram a chuan man ani lovang tiene omje chu FCAA 2023 Mizoram huam tir ve na tur resolution pass ta ka khan article 371G kan tlo chan nge ya chu tiani chuanin article 371G nuaya positive in kan adopte kan ti angai ti nani do dalna resolution pass kherlo po nila kan ngoi ringot po hian kan adopt lo ti na akok pok ani chu parliament dan siam zong he constitution ne na ain milanga ya constitution kalin dan siam the ani lova parliament dan siam engpo constitution ne na ain kal chuan dan thi ani ngala man thei lovani Mizoram in a big taka hum himna constitutional safeguard
kan nei article 371G hi kum som ni chung ram buai kan ni nuwa India ne na in rem ton na le in rin ton na manga constitution a zialu ani a mizo zong te ta ani a ma ni puala thu nei na zau tak kan nei theina hlut tak ani Mizoram lo hi ramdang kan nei lova mihring kan la tlema thiam na lama te sungdon na lama te kongtin renga kan la chak tok lo em ani keini aya tamzok chakzok thil ti theizok ten min hual khupa kan ram le kan nam himna ti der thong theya kan fim khur le angai ani kan ram le chunga thingle mau le leilung hausakna dang te hi kan resource nei hlu em kan tu le fa thang thar lo la omzel tur te dam ko chona tur ne na in zom tlat ani FCAA 2023 manglo point development project hetiza thi mizoramin alo nei to a kan ram nei sun veng him chung si in development hi akal theya tam tak akal to a akal mek bokani eng anga development na sa po nei thutila kan ram le ram ngole nung cha te a him lova a chunga cheng te kan him chi lo chuan kan development chu enge atang kaina nita ang kan pile pute tangin kan ram kan hum hal tha em thina inga tinge kan pile pute khanin phai vai an zugrun fo an kutlei wang ani lo kan sai ram chuana kan ram chin an ron nek wang ani lalnu ro puile ani te khuang chera te khan inga tinge an nun an hlan kan ram an hum hal wang ani sang za ko somruk chawa mizo nam movement lo thlengin engwange nam pasal tha tam takin nun na hlutak le an thatlai hun te an hlan kan ram le nam kan hum hal wang ani enga tinge kum sang ni le somni pakhat man kum loka July ni somni paruka khan Assam police te ramria kan ka hlum chiam kan ram kan hum hal wang ani enga tinge voin thlenga mizo hlang deu thoin kan ram nei chun zoram hi kan la lu reng thei huai sen taka kan ram kan hum hal thin wang ani nangpo iram nei chun zoram hi ngai hluin lo hum hal vezer te khai FCAA 2023 chungchanga Mizoram Chief Minister Pulal do oma the prince in a interview na khan ti hiana soya Pulal deng hawa Mizoram Peace Accord don ani lai khan MNF te khan Mizoram tan special category an phuta article 371G hi pek kan lo ni ta ani 371G hi Mizoram state ni nuwa central act te chau huam ani forest conservation hi sangkho somriata pass ania Mizoram state ani ma adon ani awangin 371G in ahom lo ani principal ek hi UT kan ni lai atang to in Mizoram man ania tuna dan chen khat chu siam that alo ni ta a amendment chin chu kan rama man ve ngal ani nge 371G mangin kan dang thei ti hi dan thil taka zo na ani ta a chu tuna hian kan chir chiang mek ani Advocate General in tuna azir chiang meka a report chu kan la ngak mek ani atiani hatamak de om chu kan la zir chiang mek ti si khan engwanga zir chian ma khati house pass tamai nge ani ti hi ani zir chian la nga de umai om ani lain an pass taruk mai sia zir chiang man lova healthcare an passa anua zir chiang tura an lain tir chau angvel kha ani ome a soizel na principal ek man ani to sia anua amendment lo om hi man ve ngal anga ngai tur ania state in 371G mangin soi thei anei lo ti chu ngai dan legal opinion ani chuan FCAA 2023 lo pom ve lo hian om zia anei lo nga Mizoram po hom ve ngal ti na niang chumi lam hoi zonga legal opinion kan dong ania kan duwa kan pom lo thei alo ni chuan chumi atang chuan atul angin nakina ma kan la ang ti na chang ani heta soi changa chiang ta chu he dan hi pom lo thei kan ne ti hi an hriat wanga pom an ni chiang takin a hriat chu tiang ni lo se kan pom lo hian om zia nei lo ta se lo pom kher atul na om lawang kan sarkar hian research base in kan kalang an ti thina research hi an bei ma sachin lo am ni o ti hi zona om thei tak anita a chiang lo tanoi mai kan mi thiam ten anan chip ho zelanga kan ramtan kan namtan a thatur chu alaron chuak mai tura ngayang